Chief Executive ka Cass Hills Autonomous District Council uba Titus Wellkind hakalai pautrik unai wing araja arpuwe kabade ke ski bakerpang jongga jingrakhe yaka snaps MD hapo jongga snaps college maukurwan ula ai ke jing penbana bala de banmang shipau lak tingka naga bantaban pentreno yaka hall hapo jongga jaka puli jongga snaps college Habakren haka jingalang belengkot UCM kaki HADC ulapan pau bahawat nagalang ka council kamdon yakilat jingiram ki babon Henry yak ka bakala yakata kan yele ban pentulun nakabanta ka kam pabha haka imlang salang baro ka we uloong bakum ka council hi kamdon menteri tang nakabanta kanu ka kenhun sain perthei Henry ka trei ban pentulun syakmat yakaroi ka par jong ka dong ka than hi baro ka we Namar kata ula ai jingkermen baleng ba kani ke jingya kendu ulang jong kinong hikai bat kumju ki samla puli barim jong kani ke college kenang ye ai mensim na ke benta panang pentulun ha ke baidei bat ke kampuli puci ha kani ke dong ke than bat lengba kani ru ki samla puli kinang yo mensim ban ai ke jing syakri bakhamba ha kini ki sngi ki bandang wan Hadin ke jingkren na kaliang UCEM ke HADC ula IT ya ka work order ka ba mang sipaulak tengka sya principal jong ka snaps college mau kurwan na ke benta bente ya ka hall ha ka ni ke jaka pulie ha ke ni ke sngi lalam khamat i ke jingalang the vice president ka snaps college mau kurwan ubabu ke nong se but both sa ke jing sha ten rai na ki samla pulie ka jingkren na u Dr. SS Kongkliam principal ka snaps college mau kurwan Kajingkren na usi sosyang MDC ubalong o President-elect ka Alumni Association kajingruai kerpang bat kajingkren kublay na ka NCMLE Assistant Professor Political Science. Namen sembah shinran uyeng banyale lenti la prati breu chumbu banyale Kasika jong museum rega diga sengi kaba museum ha ka to kapor ha ka snap ha khandai nakat aspa sokho haka stem hat aspa sokho ulapan benai kui ga notification maka dia ko museum babaro ikun dihajar ini ban register di cakap sopi ban pendek mensa jadi cakap kita kejongi nama bakat ne kajat benriu kan ne ke hima bagi numsya topor haka keti jong pareng haka topor ini kalau kecing start dari musim OUE, nado ke tukapor. But ngan situ if lengkot musim tukapor, bangiru nak kalian macam district council ngilak pas dia kata bill, kapang ihom kalan bill, kapalong panang pen scam syu yang katakan notification ke jom scam, kapa la pen scam, ya katakan jingom ke jom SIM lagi kan jing benar SIM bagi register cakap pada kali yang disebut SIM dilakukan pas yang mereka landil ke bangiom bangin regulate lagi ban legislate no dakaan nang ba ini tu ikidulir cakap jom SIM dalam bahasa nong lagi iklim no sejak lagi kita mak dan ini boleh sudah dia beda begitu komentar kalau orang dari vice principal asyik nong tangan ni Hoy, nakaliang ka sa mga kumalaong na laay ki ya jing termen. Teka jingmut jong aro akan dikasih jing siya banganwan ban kendo menin pangafun di masusal na om tangmat siya di kendo ban i ban ya kublay ki ban i. Ya kan ikapor tapi laay lahat yang akong kani kapu dengan mersi bangan say kemana ngan ai yang ni go work order nakabenta ban sedang no ban snai kini ka hall nakabenta ka college ya ka ba ka ni ka senam ngalamang wat num suwi ai kung mga laong manema ka council kalong ka ba duna ka skip ngamang tang sekolah
Dan tempat Ernest baik pendap di Kebeduna. Yang nama presiden juga ni alumni. Bat yang sekarang bah kanlong kajing kiai siapa nak kajunga, nak kajing bit cimbiang juga. College bat kamtam ipi baru para dekat juga ni association. Nrai kemau membupros bah rengkar-rengkar dia terlang hampo juga komiti jadi isi ke bangi dalam sudah. Nah ni sekarang bah ngin ya persen. Lah kalong nak kenu dulu. Nak tangkap bensim saya dan gubrom ngakuat berkepat ipi hangni. Mama pi kumsi yang bat kamtam bodan kejinya dari wajam Muhammad Isa Kemendagri Education Minister berkepat on behalf jongkanika alumni association berkai jongkanika college berkoi subha personal yang beralam dia kenika kubor si mal teman subha naslam saya kenika college kino ikai bubun kila ya suntai ya kahok kejuki padio banai hakot kom kebiang ni susai beli iba kino ikai jungi kio jesiu bakhiat namarwa kumalong ta ketika grant kabayo masukkan kamdei full katung ka status ka bagi dia tahap kamiyo full ka jing hak juga sarkar ko man ai lakum nulo apsan lan laku persen ka governing body lan ka management ri ka tarum mla badi ai kemud ba asu ai itu bentar kebana kalian jong ka sarkar ko ai bat khamtan kini kai ba bu naka college kebayo tang sengaja kebayo tang hajar kalau long ka jingsu jak buram kat yaki lecturer kat kinoi ka jong college ki ba ajeng na start ya kan dikatong time ba koi kim yo ya sahab muslim ban perhat siapa ka jinglong ka muslim banginyo ya ka wisdom ka jing slur mat ka jing ai tilut ha ki bang itrei ha la ka jing pule nya di kam ki jam ki jongi Ajuan tabarok lahaga juga sakri belairo ni don kam ya kita. Wisdom kejing skur mat kejing artilu. Abang ni yang boleh ni long Kristen barok ni boleh kan tirang boleh. Ba everything is working for good for those who love God. Bagi barok kia trileman penbahali kita dibait yang boleh tengangit ba barok ngait yang boleh tekani ke program kani ke poro kalau ke babahal trileman penbahali. Bah, dewan poy kan kita kalimat kalau kita